Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Federation of Khasi States, haka kanyau trek mentau nailar arajar arpau, kalalaj IT ka pisa jengram, sya ka Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund. Ya kani ka pisa kani ka kanhon hapo ka jelam, jung President uba Gaston Bell Ems Imle, u Secretary uba Humphrey Eldon Tatiang, bat unong aibot jung kani ka kanhon uba John F. Karshieng. La IT lingba u President jung ka Seng BGP hakani ka jelam Meghalaya, uba Ernest Maury. Uni usun yang pisa uba ka Federation of Khasi States kala ai sya ka sarkar pedeng kalong komisi benta ban ai ka jingkersan ya ka sarkar pedeng ban yakhon yu knyang jingpang COVID-19 bat kani ka pisa ka balasen yang hakani ka sngi kalong silak khatsan hajar tingka kani kalong naki santu sauli ki hima khasi ko bakan thop ki apsan khasi state bat ki santu khali ki ilaka ko bakan thop yaki nadu jahils hidora kupala ya sembiang lang dan air ini bisa te halo dulu nila shuai itu mau ikut ke recommendation jongka National Commission for Review of the Constitution na ai lang itu Maury mentan Presiden dekat Meghalaya Pradesh BJP namar ba Mr. Nalin Kohli kaji kundu banga ba panteng ya kudu recommendation kan mau ho sedang araja baka Vajpayee Commission katung ya ka commission ban review the constitution ikat ka NCRWC National Commission for Review of the Working of the Constitution. Jika ni ka commission kena submit ya ka report kani na po ka government website tak submit ni ka report house nam arajar a di hakani ka commission kani ka report kila recommend ba kani ka speech ni mo impact ni ki ong ba de ban ya ka seat about the city council they will increase to 40 no increase sa shpungut kita amni ki ong ba kindan ki women to omni non tribal but amni ki to sangut na ki siem an menteri sangut na ki doroi sanmut nak kinokma hoi nak state government kila terwa nak macam-macam terwa ini isu kini nomor 4 Mr. Nalin Kohli yang ni bat ngarang yo ban sei gini di sini kemau yang kedua untuk porba uan hang po group din bakal mereka program jengki college teachers no nomor ba kadang sateng ketukar ka amendment schedule ini sekolah apa kinjep baka sarkar Vajpayee kalau terwateng bah san kimi nak isi menteri benjet paramaki kum ki nominated member jangka disi council san nak idole san nak nakba defin kema hau arjar kat san nak kan riu kat kabinet jangka belakli do Dr. Mukul sama hak tu kopor ba pen kami kita kedum kedram ba shnong tu dekat kabinet jong Dr. Mukul sama hak ta kopor di circulate ya kata bayu ong ba ban nominate argut we naki traditional kan kamu buat wat ka kongres hak tu kopor tu terwa we dekat Vajpayee government keterwa sam ke haka ENBC agreement ru kadang keji ikut bade benno samut mungkin increase ka saupo tekai ka benno final nimla ban om isuan pasko yi ba Maury betasi ba maki na kaseng BJP na Meghalaya batinya perkhat ini ka nomor 74 mo
laong bakindang ya keren kitseker siapa dengan syurga si iban pa yang ini sudah dan kulit mau apa mengai ini ba official recommendation jongka NCRWC ke commission belatung do bachpai bat kepala pendek kala submit ini report hakalai kui teri March arhajar tangta ada bala kamu itu gini dengan ajumut ki jong tina kalian ka federation kan kali memang kopi itu kan oh federation ni pan lah kacau ke council okay ifin kena iba HSLA lihat HSLA iba HSLA I recommend the regional council kemana kalau state government the state government kan jawab state council umba pindan board jawab ini council pindan board bang tahu kako kesek schedule pindan ikhtiar banle ini but propose ini ke bill kamu kesakut kan pada si council propose state government kalau pindan board banle ini the state government ka ada kami jitwa sedari ke bachpai commission kawan ka ada kami te kasa mo nang jungi isode bagade belang ka council ba ka parti yo sakar India ko untuk penduk no ka jilong parti po dis council kitre ni perlu sini ba kita akan kiki kijia kasong hasaka Belengi wani ya kene monong bangi ke government of India kampak dep banle dep ya kamram ni hadu muta kana sakut Tekai kat kuno sisi bawan wafa na government of India kawan state government ke pak council isi kap ke sisi joki ke klub na state government ke pak council pak sakut de kadu kalau yang ini bersiap batong si panggil mengenai rumah sana bat kim sutu dan marni kita ki arsan hima ke besok biasan menyesok bagi dunia of India absen saupunyo kalau asyik nas pas punyo kalau hadu kita nomor kajong ni buka pui harta ke tading kita mau next government kan dai nomor hati por don train don kali don ni gisniwok ini disang ada nakador lam kayak jamul Kashmir. Khususnya kalau berjumpa ke pui tading pengut izin so tiba khadu ki ang ba next government asale macam khadu ta kapale itu nak leo jongi ye pakhat ko inang dai ki bahap ko kam India government of India ina ta da mi kha ye ne ka jing ye no sana ni sa government of India ing ba kana ki ke yang ismilin ti ba government of India kan le nang ta jong kan itu no ya ni ba ya sa ni ko pati iba wat kenolis wat nagalan gilong puntu dilada government of India lingba iksiam imong bangin ya demand bangin ya lain imlah bangai banyak ini ya kuat bah kami tu ni dah di kurung yang ya kok concern di India terang ke angnut ke jungi ke long back ke point ke long back baka sarkar India gede pendap kikam ki sateng ha ta ba kini bisim ki pembiswa kila ya soy batka te ke terang ke jungi ke long back baka gede pendap no ni kita nomor ngiru ni de kinong India ba ya ke ba ka sarkar India kala nadu sedang kala pula le kala le kita ni angnut ni kata ki gede pendap na kam ta jungi ki no sinsiar ki badan pok kari kasih tak kucing terang kucing kuat dai nomor kita ketahui bunyi sutuk mengiru ni nomor lagi negeri India tinggi sutuk pengilong hiki nong India kembala pong sekretari bagi sano ikan senyap usahakan Prime Minister pun akan minta penyerap dan dua bagi kita dan kejadian kami minta cuti